Da gajing temu ban kershan lem eka khasi Students Union ban pha ek samla ke jela ban yo jing hikai banele ek examen civil service jong ke UPSC. Hak arpu pratrik jeliau arhajar arpu ar kidong elam jong Riboy Youth Federation kilanok senyang silak tengka caka KSU. Presiden ke RBYF ubak BP Thangkeu ula IT ke pisah Presiden ke KSU ubak Lambok Starwell Marngar. Rengkat ke jingedon lang kidong elam jong ke KSU bat RBYF ha ke jingelang ke belalong hak office terekam jong ke KSU Hajayau Shillong. Ubak Thangkeu ulong bag jing ai jingerap ke RBYF kalong ke barit. Nomor ke KSU kan hab ban pelut pisah bun ban pha ke samlah kasi banet ke coaching banele ke examen civil service jong ke UPSC. Nang ba andakin pas ken long ki atiar jong kajat benrio. Uluang ba keseng kesengukia ba kesamla kasi ke balapas ya ke examen civil service kat doe kadeh ke senam arhajar kat lai. Ba duk menta kajat benrio kam shimlala ban penmi ya ke officer IAS, IPS ne IFS. Uba Lambok Starwell Marngar ula ai kublai ya ke RBYF ke bala kloy ban nok senyang syakaseng ba ula pen paru ek jing sungu igi weipat ke Rushimet ke bala kloy ban ai jingerap ke KSU kenang bakan lak ban penurlong ya ke jing temu bebahajokan na ke benta ban kentiu ya ke ribat kejat benrio. Hadin bangi yo lum cingtip bagi orang berkeren kila jet kila pelong ya exam buat kila don kumba ar spak tamngut ki kun samla ki hebret na ka keleng ke beri trap ki bawan ban apiar te exam kepala pelong te ki kaseng khasi student union nehu unit te hadin kata pat ngi cingtip bagi kila jet laingut kita ki kena ki ban lej coaching sapo Delhi lane sabar jung kejela jungi ban pentibet ban yale ika exam UPSC ngi isya baka jela jungi ngi duna kita ki officers ki IS officer dan ki IPS officers nadu usnem arja khalai kat saw ngi mdon su tang weiru I samla khasi jungi lani jentia ibala pendep la ban long kita ki kum kita ki officers ban pat ki terikam ber hapok ke jela Riboy lane jela Meghalaya tekum ngi pat ba kani keseng khasi student union kami sisa ban ai ta ka jingkershan ban pha ya ta kun samla jungi na po ka brinyo trap news kum bat ngi tipru ba ka jinglut kan long ba khrau de halo kani kamat ngi wara no ka jing yakran ka executive committee jong keseng ka ba ngi simsno ni karai ba ngin ya no senyang lang kum ka dak kum kan yarap ya KSU bat seluruh ya khasi student union baka di banyak syakmat ya kum kani benta ban penmi ya kita ki officers jong ke judgment review ke jungi kena kinlong kita ki asset nam ta ke jelahi barakawai kalau ni kamat ngilai phone ya ba Lambok Star Marngar bat ngilai ikut ya I ba ngin poi ke office jong ke khasi student union menta kasngi ya ke porsi beji ban ngai khublai ru ya I bat kumju ya kiwi git khot jong khasi student union ki baladon kat bat ngi ban sakhi ya kata ka jingai jong kaseng kum si benta ban yarap ban kentu wal ada gadi ke barit ngi page ya ka jinglut ka baki pelut handai ngi kerman scam ba kani kan long ka jingstang jong ki seng balang pat na kalian ka RBF ban ngi kerman scam ba kan long jingstang ba kiwi seng balang dan kiwi ki pajba ki ba don ki ba em kin yu ilang bat kin yawan lang syakmat ban kentiu ya kum kani ka benta ba kani ka seng khasi student union kalale na ka benta ka jat benruhi barakawai